ejjew insiktu l-armi qerrieda li qed jifnu l-umanità. Kien dan li saħaq il-Papa Franġisku fil-messaġġ tradizzjonali tiegħu Urbi et Orbi minn Pjazza San Pietru f'Ruma fejn il-Papa Franġisku fakkar fl-eluf ta' nies li f'dawn iż-żminijiet qaddisa qegħdin jistkennu mill-bombi u l-armamenti qerrieda fosthom nies fil-Vant Nofsani u fl-Ukrajna. Tacciano le armi nella martoriata Ucraina. Si abbia l'audacia di aprire la porta al negoziato e a gesti di dialogo e di incontro per arrivare a una pace giusta e duratura. Tacciano le armi in Medio Oriente, con gli occhi fissi sulla culla di Betlemme. Rivolgo un pensiero alle comunità cristiane in Palestina e in Israele e in particolare alla cara comunità di Gaza. Il-Papa talab ukoll għal wafqien mill-ġlied u saħaq li sitwazzjoni umanitarja trid tiġi rimedjata permezz tal-għajnuna. Dan fil-waqt li reġa' wkoll appella sabiex jinħelsu l-ostaġġi Iżraeljani li spiċċaw vittmi ta' attakki koroħ. Il-Kap tal-Knisja Kattolika rrefera wkoll għat-tensjonijiet u l-konflitti li seħħew fis-Sirja u s-Sudan fost l-oħrajn u talab għal aktar solidarjetà mill-Kattoliċi madwar id-dinja kollha. Dan apparti li jaċċena l-soluzzjonijiet xierqa biex jinelep in-nuqqas taqbil soċjali u politiku u biex niġġieldu kontra l-forum ta' faqar. Huwa fakkar ukoll kif it-twelid ta' Ġesu huwa ġraja ta' tama l-umanità fejn hawnhekk il-Papa Franġisku għadda messaġġ ta' tama u kuraġġ għal dawk kollha li jħossuhom weħedhom hekk kif qal li aħna l-koll maħbuba minn Alla. Gesù è la porta. Fratelli, sorelle, non abbiate paure. La porta è aperta, la porta è spalancata, non è necessario bussare alla porta, è aperta. Venite, lasciamoci riconciliare con Dio e allora saremo riconciliati con noi stessi e potremo riconciliarci tra di noi anche con i nostri nemici. Il-Papa kien fil-gallerija li tagħti fuq Pjazza San Pietru f'Siġġu tar-Roti u għamel id-diskors tiegħu waqt li kien qiegħed bil-qiegħda. Dan anke wara li ddeċida li jmexxi t-talba tal-Anġelus tal-ħadd li għadda minn ġewwa r-residenza tiegħu fil-Vatikan minħabba sintomi tarieħ. Nhar il-ħamis huwa mistenni vjaġġa lejn il-ħabs ta' Rebbibja ta' Ruma biex jiftaħ bib qaddis bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġublew. L-ewwel darba li avveniment bħal dan ser isir f'ħabs.